تماشاوان يجام الحفتة بوري بنيران الجهان تشقومين هبون تشبويرة هبون تشرودا هبون من هيك يوصا وانا ببير بين سروان مباخبن جبوا في حفتة جي استوديو ما ميفاني ما هفالي مي روج ما فان في مشكل خيراتي مرحبا وشانك انترنت جي حسين عمر بمربا هن هاتي قدام البنداوي بن اللي كان دسبي بكني في ما هنيك يوصا بقشتي الروجي بنيران و او سوري قال لك دركت بيشتا بيشتي عسكري امريكي قاتل كشتلو بيفا يعني بو روجه في سوري بسوري قردايش ناوي كردان قال لك دركت تشابه منيا جهان ده قال لك باسا كردان بس باسا سدگي هاتي كرن بو به قرداي باسا تيكي جي بي فاجيل تيكي جي هاتي كرن وصل روجه في دهبو يعني السوري او بينا بيمانك يا هات وصل لهف كرنك وكت تشيب بانجي تشيب ويا تشتي وصهات قلت داخل يعني هري داويد يا مصطفى عبدي يا اريان تي في دي بالود يعني قلت الهد شال هدو كرنا يعني ايش كان بنوسا yani براستی گاوا مرف به پیوین گوتنین رایدارن روجاوای کردستان دنیره بر به پیش و چوینه هنگاف تخویا کرن yani hatta o hef پیوینین کتو باست کی د آریان تیویده biraz mazlum abdi bir rengeki aşkere kirku emed sala peşiyedi mizgini jibidin geri koy yani bir rengeki ve peymana dehe adare cibe be. Pır pozitif bu yani. Pır pozitif bu. Her vahın rayadarın dinci Rojavayı Kürdistan'ı bağayki pozitif, bağayki ereni akıvi. Let işte balkeş çendehane nüçeye ajansa havare nüçeye ki yani cembejin şuraya ki analize ki hatta belafkirin ku hafte ve mehede Vazarata Difai ya Suriye ya Nu ya Kugredai Ahmet Şara'ya name ki be navbeyin kararı şan diye Rojavayı Kürdistan'ı rayadarın Rojavayı Kürdistan'ı ve beri bu yani de hafte mehedette gördü o vaziri parası hafte mehede Briya navbeyin kara hatiye şanın sernav ne diyarı şikere hatiye şandın ne diyarı lebes belge ki amade kirne jbol lehef kirne yani gava meriv lüye belgeye jidinere yek muhatabe ki fermi ne nefsandine yani eviyate ve vate ku heji bağvay ki fermi embejin revebriya xser ya Bakur Roşlatê Suriye hemû PKK'nin Bakur Roşlatê Suriye heji nas nekirne yani wan bağvayekî fermî naxwazin nas bikin yani jî wer dixwazin nîşan bidin tabii o belgel sernavê wezareta parastinê li dîsa jî axir tena serê xwe wezîr herhalde ji kêfa xwe nenifsandiye Dur da jî ew tiştên ku em bêjin bawayekî erenî rayedarên Bakur Roşlatê Sûriye qal dikin dur di tune yani wekî ku heta niha tu hevdîtinek nehatibe kirin yan jî em bêjin tu pêş gavekî ber bi pêş ve nehatibe avêtin hin tiştan dibêjin ku wê rêveberiya qesede bi taybet qesede wê çi bike wê çawa beşdarî Arteşa Suriye bebe yani tüp pengaveki bahsa pengaveki siyasi yancı bahsat işte ki tamam vazarata yani ne destur kavga bir gehitüle tişteki usatüle çavabel südeki yani ev tişte kulur ciddi gotun avaki zelal nehatiye nefsandın hal hatiye nefsandın fakat dur deji usatte xuyakirin ku yani ev tişten ku devlet Türk debeje o tişten ku embejin Vazarata parastine ya Suriye'yi dibece cehevci cudanını. Yani birengeki hun arteşekine belki de damaşerdi embejinle Suriye'ye çi deslatları tüne bu ve xu parast le nuha şunde hun tamam ve se heraman se arteş çevin ama onu dibin kontrola vazarata parastine dibin onu dibin emre vandı ve takekes bibin Evya tabi baldık şini yani
براستیجی اگر پیمانه کی ده اداره هبه و پشتی و پیمانه جی گلک جار هفدیتن لگل رایدار نوین سوری هاتب چیکرن و بگور وانجی دوه هن حضری ورن کرن اویا نایوه مانه کو به نامه کی بویرنگی و جوان ره نشان بده یعنی او نامه tişteki gelek gayri ciddiye biraz ciye gengeşiye yani piştiye name ko o name cara ekem düserobere vekim gotlu anhay hatta aşkere kirin le hatta noha bawe ki fermi tübersi vekil serve name embejin rayadarın ya Bakur Roşlat Suriye tüneye yani hatta noha bawa ki fermiye name ne hatiye raganın bas vak müçeye ki vak analize ki le anhayede derken le hevditin hene ne olsa yani hevditin beguman hene hevditin beguman hene ama embejin mejiye ki gelek tevlihev jiheye yani evya meref carına famdı ki rastici Revşa Suriye pişti heşte kanuni sala çuyin gelek goheriye salek serdar basma ama saleki de ev aloziye yazda dozda salan mutlaka cenabı zahmeti diyeminci yani ev kesen ku hatını ser diyarı behezahun ne hatını ser yani brengeki paşvekeşana Rusya derfet da hın aliyan u ev alici Ahmet Şara şkura helbijartın nuhaji diyare kıymeteki pirmezin dedin Ahmet el Şara Ahmet el Şaracı tabi gelek hez nabide mervet karı belki vanaji belki olsa belfriye bakımın lesebeli havalim de beşin daha Hüseyin Ömer amade ya kamu bir Hüseyin Ömer Rojbaş var başta o mekdanı heyecan temaşavan. Ya ma khwas leki usam ditratejî guhdarî bikin ev derbarê yani rayedarên qesedez giştî bibêje Musa daxuyariyên erênî dan daxuyariyên pozitif dan weke ku li hevkirinek hebe destpêkirina li hevkirinekê hebe wisa hin daxuyarî dan ji aliyê ve çawaxuya dike te gelekî çapeberî ji şopand ka ji tevaşevanê me tu xalawê bike çiqasî erênî ye rewş çiqasî baş e Yani rewş ne baş e ev wele Kurtayî neqebadek evanade di rayedarên Hesedê û rayedarên Muxaseriya Demokratîk mecbûrin divê demê de tiştin erênî bidin xuya kirin ji ber ku rewşin ki aloz ed navbera her duî aliya de û her duî alî jî zehmet karibin bê ku Amerîka bi rengekî xurtayî xwe bêxîdinê meselê de êdî hikûmeta Colanî tehbede ve baskı ile beke bu lafhatını çeke. Şu vakti zanin yani rayadarın hasedici her tim dedin xuya kirin. Pişti dehe adarı sala yani ev ya ev hep peymani çevi hep peymaniya dehe adarı pişti hafti ki hükümet Culani bel benden vekir bel halin ve yaki du sekir. Hatta hoji xala heşted nevde ev xala heşted de xuya kirin yani gerek haziri veri kirin yani em kar bikin ku hatta dawiya ve salê ev hevpeymani pêk werê xalên tundir vê hevpeymaniyê de pêk werin lê min xabin yek ji wa xala hetan hû pêk nehatiye tersê wê hemî xal hatine bin pêk kirin xala yekemîn mesela yek ji wa seknandina şer seranserê Sûrî heyan hû şer seknandin seranserê Sûrî piştî wê di sê heftiya êriş kirin beravê êriş kirin xelkê me yê Elewî Hazara hatın kuştin durda. Hatta hoji mal hatın talan kirin, qîz hatın ravandin, tişne hacib lûdetine kirin. Hatta hoji hin ne sekiniye. Erib ne brengi beri, idi ev xoji çapameniya xwe yani qedexe kirin ku tişta derixin. Beri askeri wa video dikşandin, ev talaniye dikirin, kuştine dikirin, video dikşandin, ji bo tirsekî di dilê xelkê de çekin. او جی بی وک اثبات کی لمبرواز بویا که سکناندن دالی دیده پشتی وی بری خودان سویدا خو دسپکی ده بری خودان کردام جبیر نکن
دابي زيادتري دم هاسي مها بردوام كري يعني اف مسألة هني حميد داني سر هفدو تبكي باور بندكي يعني رشنامه يا دستوري بلا كرن يا يعني ام بيجن تشتكي كو بالكش تشكي كردا تشكي كاسين دي يعني هايين شينين سوريا دي كو تندرو دستوري ده تشتك تنايا لي جدر و سبب قلت بموري يعني جدر وسا زختك دبينن يعني بريا كو اف داخوياني وسا اريني درب كيفن داخوياني هبو اريني اللي دافا في حفته داوود قالك زياده بوش بروز باش في داوود وسا قالك زياده بون استخبيناكم يعني القرى اغاكي دستي مدى وقرى دشوبين مش ريجيم جولاني حاضرش تشكيره لا بتخوز بتايبتي باخذ يعني زختك هي امريكا زختك بشت عسكري وانا حتى كشت وسا قالك حتى اخذين يعني مثلا هي شيء اللي فكرنا ويا بصدقيره داخویانی جی پشتی چوینا توم برک یا هفدیتنا ویا بنتنیاهو را وسا قال لك جيش زيادة تربون يعني پشتی ویش طبعا حتى أنقرة بفيدان رونوش تشتك وسا چوینا وانا وسا جدر و حتى نتوی یک بوی داخویانی که ویکس کتر روجه و وسا زختك جوه دريجتي يعني جو أوروبا يجي بحثا زختك تكرن يعني زغط الرجيم تكرن كو وسا خب بيجي الهبديتي زاب زغطا سر كودا تشوا بتشرجيه يعني بلكي اف دكاره هنكي روشه باشتر بك مخابن كليد دستي تركا ده كليد دستي أنقرة ده كليد لفاتن دستي أنقرة ده كنجي أنقرة قبول كر لفاتن شبي وشبي حكمتا جولاني أسير دستي تركا ده براستي حقن فيدان سرکیشیا حکومت سوری دکه نینا جولانی و یدی اف گوتنن براستی دالیه پراتیک ده اوه يعني تشتك دينينا جوية كي هجر زخت وري كرن هجر ام بيجن يكيت يا نافنتوي هجر امريكا به هجر اوروبا به دوستين كردا به كي به هجر زختي بكن جرك السر انقره بكن نلسر شام حاضر جهر تشتيره يعني هذا مظلوم شي قال لك جراد خويا كرن احمد الشرع بوزيتيف المسألة دنهيري جولاني نا نيريني والناس ده خرابا ليه يكون يرين خراب دولة تركيا أنقرة ناهلية لفاتن هر سريش خوجي هوا بيست بري دسير رجاكو وزير الشرعي تركاكو أم قبول ناكن كو هسدي وك هينكي تبلي ارتشا سوري ببقركي يك خوجب بخي خواهل وشینه و یک تبلی ببی افشی ددی خویا کرن کو ترک آستانگی هری مازنه انقره آستانگی هری مازنه و لفاتن جی و براحتی چه نبی براستی لفاتن گریدایه زوی تمام بکن گریدایه لدانستاندن نابرا امرالی و انقره ده او دانستاندن هنگی پوزیتیف در باس کن و لفاتن سوری دجی پوزیتیف اگر نه پوزیتیف به اگر لب که به تبلیغ بید ورده چه به راستی به روز آقا و شامجی لب نبود همچی راستی که نه بله از وقتی که پرسیم درباره اوه داشته بطایبتی هلوستا كردان وز روجوا عربا جز مرق دكبي الدولة وك السعودية عربيستان دولة كدافي اللي خاصة منك في مش بدو ما خاطر لسه مجالي او جدر في زختك هي مثلا بلو تشيك كده ودتوين يك بيد دقيانا وهب او علي كار سكرتيري قشتي كارن سياسي واشتيانه كنت بي على كاردك او روزماري دي كارلو هبوم و دقيانيك دا يعني قلت جرك قافان ببينن يعني ايه دي دماوي هاتيه سلام محمد طبيعي هناك تريد دار واشنطن يا مسديه اللي ودري هناك تشرا قهاندن يعني روشك الزختي هي الزختي السر صدقي دكن ببولنا لسه تشدكن وصدقي طبيعي دبني في الزختي ده يعني از دبيجم بلكي اف زخت بكاربه وان بگیجین هفدو یعنی جی ببسته ما وان داخویانی وسا پوزیتیف ارینی ین سدگی. مجار برفره fakat Hüseyin jî got ve zwijî tamam bikim yani rastarast Türkiye bi hemû aliyê xwe ve li Sûriye ne em bêjin ew ku rê nîşan dide ew kese dûr de belkî ji derve wisa xuya dike ama
tiştekidin ya Türkiye heye, kozekidin ya da deste Türkiye'de heye, evji bazda salin dumahi de Türkiye Luandera gelek çeteyan kedikir. Bu reyavan çeteyan embejin Afrin dagir kir, serek kaniu grespik dagir kir. O Luandera ji zaktekil ser heteşe jidani gava heteşeli İdlib'e büji. Briyavan çeteyan zaktekil ser heteşe hebu. Her vaha heteşe ji brengekid parast Luandera. Yani gredaneki denabin avan da hebu. Lenuhat işte diyare Ahmet Şara Colani tena seri xo bi Türkiye nanere. Fakat ev aliyen ku de Suriye'de nuhat destlattariye de cidigirin evana prani de Türkiye'dir. O Türkiye'ci ve heza xo Luandera jibo berjendi xud xwazib kar bine. Her vaha jibo pevajaya çareseri jî dixwaze bi kar bine. Nuhal Türkiye jî Baküye Kurdistanê jî pêvajiyekî heye û serî de jî em zanin ku bi hevdîtinên Birêz Öcalan re ev karta wekî zextekî destê xwe de digirin û dixwazim gor wan karta jî bi gor berjendiyê xwe gav bên avetin bi taybet li Rojavayê Kurdistanê li Baküye Kurdistanê em bêjin şerdan sekrandin bi rengekî hatin çûyînek yan jî danûstendinek heye heman tişt li Rojavayê Kurdistanê jî dixwazin ama tiştek rastîn heye. Lêbine wê rojê Özgür Özel bi xwe jî balkişand. Yani Özgür Özel yekemîn parêzvanê vê dewletê serokê CHP got ku yani niha tiştên ku dixwazin li wir tiştên ecêb e. Yani heza heri bi qewiya Suriye qesede bi xwe ye. Lêş qesedê re dibêjin ku here teslîmî şara bibe ku şara neto artêşî yani meriv dikare bêje ku nûneriye artêşekî jî dikiyancî artêşekî destê wan de hebe. Yani ne ew hêzê ku karibe qesedeyê kontrol bike. Fakat niha tiştên ku megavka din got yani ji Türkiye ji bo wêyekê îstîfade dikin. Ew jî dixwazin ku bi tehdîda Türkiye destê Kurda, destê rêvebirên Rojavayê Kurdistanê lawaz bikin. Li tam evet hatta ew Ama ji bo zexta jî ez vê bêjim ew zexta ku tu dibêjî bi qenaeta min ser şara tune ye. Çünkü niha mesela rewşa Suudi Arabistanê em bifikirin. Arabistana Suudi bikirin em dest. Mesela Türkiye yani ne ser şarabe. Ne ser şarabe ev zexsiz ser Türkiye. Türkiye jî naxwazin wenda bikin. Çünkü Türkiye dibêje eger bi gor min çêne be dikarim xira bikim. Wek dewletek karta xira kirdî destê xwe bi kar tîrê dema dagirkirina Efrîn û Girespî û serê kariyê de jî vê tişta kir. Îja li wan dera jî yên destlatdar yani zilhêzên devletê jî dixwazin ku bi gor berjewendiyê wan li wan dera tiştna çêbe ew jî karibin ticareta xwe li wan dera bi hêsanî bikin. Yani hem ji alî petrolê ve hem ji alî ticaretên din ve mesela tiştekî balkêş vê navbênê de Kek Hüseyin jî belkî ji nêz ve dişopîne ew belkî ji min jî baştir zane Arabistana Suudî niha hemû petrolên Şamê bê pere dide. Bê ku ji wan pere bigire. Hemû pêwîstiyên xwardemeniyê ya Şamê tevayê Sûriye ku dibin destlatdariya em bêjin Ahmet Şara de ji ser Tirkiye ve tê niha wisa bûye ku ji alî aborî ve ambargoyekî ser Rojavayê Kurdistanê heye. Yani hem ji alî devletên Ereban ve hem ji alî devleta Türk ve o hem bêjin yani her çi qas heta niha çi aliyek li ser Rojavayê Kurdistanê ambargoyekî fermî bir rengî dane bicî ew tesîrekî mezin li Rojavayê Kurdistanê kiriye. Yani şara niha ji Rojava petrol nagire. Wekî ku em ne mecburî tene. Ev ya çi ye? Ev ya zextekî li ser qesedê zextekî li ser Rojavayê Kurdistanê. Arabistan Suudi tune ve qesedê kirîbana yani.
Mecbur tabii. de bir bana. O petrol. Yek deril destevane ev derici teraseri xu deriyê başûrê Kurdistanê Semalka yere. ev jî semalke ev jî kontrolê yani ev jî pirsgirêke problem dur de Lezzet tiştek yani zextek danayının ser bir problem ev e devleta Türk jivan tiştara ji bo berjewendiyê xwe bikartîne problem ev e astengî jûr dert Kurd cihat ile juyali veya aliye damezrandına aboriyeki ve kaçakçılığı icat kirine yani tüveje yani hindeci insanlığını yani milyonan insan yani ali abori ve ji usa zahte باور نکه به زخته که بیو رنگی بچه سر قصده tehdit kartini یا tam tehdit که لی جاریدن وجی یعنی بچه که قصده راحتی و قطعاندن یعنی جبو بچه یا نوع کی دلی تی جامریکایی یعنی اوجی تشتکی دلی یعنی الودری از اوید خوازم ببیشم tam زخته که الباشور دکن لی ترکیش دب زخته که دی یعنی جهانی گاوا کبرول بنیره از خوازم تایبتی حقا فیدانش دپرسم فهمم Fakat fidan daha revşavi busa heneki bir aloze çün Rusya'ya tabi sero komar jvedere ve gerandın heneki yani nakoki naberavanı Rusya'ya da gelekiti ahvin nabatike Rusya'ya da çend balafren bemrov ketten o Türkiye duha bunus duha o hatın ahvin kuj Rusya'ya ten heneki busa دیسپی و گریدای یعنی مرد کاره بیشه دنوا خود AKP وسا نلهه جالی ماینا حکافیت از بیشم حکافیت از بلکه yani bu vaka kes yani dve biru bavariye de yani dijmantek mezil hem beri kurdan demeşine yani hem jebe o dezal yani kredi vi katliam dedema serokatiya viya yani mitede o vakit nejit ve demet davide gotini bir geleki teşine kurdan geleki teşine dü kes mesela merv balkeşit karı belki Ali Kurda ve Ali Pevaje ve Ali Suriye Bakur Rojlat Suriye ve Rojava Kurdistan ve Benirxine ama yek juan Hakan Fidan'ı yardımcı Yaşar Güler'e veziri paraslı Türkiye yani veziri derve velatı yek veziri paraslı o her düzen bejin duvarı xudu destatların o politikayı tayin dikin yani tabi tişte ku tüjd beji dinavda evji mühimi yani tişte ku nuhal Türkiye aşkere edi Ahmet Kariya pişti Erdoğan ciddi kirin yani te gotun ku Erdoğan kure xu devla xu amade dike Hakan Fidan jil hember veye ki heza xub kartini gava heza xujib kartini tabi Hakan Fidan ji istihbarat yatiye sala ji istihbarata Türkiye ev kontrol dike her o her roşlatan avin edi hezeki taybete roşlatan avin de ji edi hezeki taybete yani bu xu dvi valide gelek خودی ازمون و تجربه و هر وقت دویم بیر نکن یعنی پازده تباغا تیرمها 2016 rast operasyonu ki Hakan Fidan buxuye yani bina ve cemaat u darbe u falan u bevan tekirin ama dina ve operasyonu da Piştre Yaşar Güler hat bu veziri parası değil beriyavici Rusi akar hebu yani behevre van listikana PKK'nın o Erdoğan ciddirsi tabi Erdoğan bu aliye ki dince bir bürokrasiyi ve bihin hezen kuvvet yani, devleti cibuye. Müşberi persi yani hani ki usa MHP'l dijderdik ve diji pevajı ve geridayı. Yani usanda kuki vali AKP raderketine yani hatta o MHP dvi valide çirrenk ne daye yani bu pişti Erdoğan ve çibi dvi valide embejin bağayı ki eşkere tiştek ne gotiye fakat nava AKP de vantıştana bu despekiriye ama divir de tişte heriku balkeş merev bibine evaku Hakan Fidanci Yaşar Gülerci hem ve Pevajo'yu hem ji Rewşa Roşlata navinu Rewşa Taybet Suriye ji bo berjewendiya xwe jî bi kar tînin mesela ew gotinên ku Yaşar Güler serobere got tehdidên gelek tund bû ku heta niha devleta Türk bawayekî eşkere bi vî rengî tehdidekî li ser Rojavayê Kurdistanê nekiribû yani eşkere dibêje ku yek şansê qesede heye qesede ancak yek û yek dikarin bibin leşkerê Ahmed el Şara eger leşkerê hiteşeyê nebin
berejî mekir em ê niha jî bikin em amadekariya êrişekî dikin. Da Ew destê wan qas hatiba yani wana tahsil nedikir yani wana ama tehdit jî nevalanî. Tehdit jî nevalanî. Yani lazım bir mervan jî bibîne. yani zan fehma yani ev هناك البندي بدي ساي او ناكو كيدا براوان ده هناك البداوه بسكرم يعني جبركو قال لك كاس قال لك دردوج جي نرازينه يعني جبي سياسه نرازينه جبر ويز بيجم يعني Alozya navane tesir mecid ke problem حسين عمر متقاس اشتغل هناك يوصل سوري عربستان سعودي هل مستوى يجبو سوري ببسم ولات برا على قدر ولات كندافي روجا وان شوبين طيبتي بيشتي في ايريشا كل همبري عسكري الامريكي هاتو بي چه هاته قلت الجوان روشك جوهري قال له نا تو هرتن تروشا دستكا دتن حكمتا جولاني هي نهات يا خويا كرن يا السعودية نوك دسبيكية عربستان سعودية نوك دسبيكا كو جولاني هاتي وجولاني هم بس كريهم كي صصبين دويا ده حتى مسألة آریکاریا اکنومی جن هو گورته گوتن نوک بریه یا هری پیشگیری دیگری شو هندزانن جی قطر يعني دولة قطر يا بري تجي بشجريا وادكر وحيا نهوجي إن بردوامة قطر بري خواه باريكاريا خواه وترك جيب سياسة خواه بلوبي خواه بشجريا في أوي دقرينا عرب نوك بري اللي دنيرنا عرب تباهي دولة عرب يكن دافي بن يديش بن يدي وك بري ترسكي مظن يدي جولاني هاي تبينن وهرتن هندروي دا شيء نبينا أريد بشيء بس مثلا إنه فيديو جولاني تقوه بديه سروكي دولتك يد شيء دبرا سر مسألة شريعات ودين ونظام شد تشتغلي والهمبر بليمة تشتغلي يعني تشتغلي لكن تشتغي عجيبة ديروكا دولات هذا بلي لأوابي هي يعني دبيجند فقيه ده شارزايا يعني أوابي هي بتخص تشتغل برسبيا كان في بيرامداش بيرامدش او جنرالي سوريا كل فرنسا شو امريكا انا في طلاس ها انا او روشاوي تشي وك يعني بعد ده روج داوود ده تشابمريا درفه ده بنافي قال لك بيست تشتكي جدي در دوراوي هي قال له نها بلكي حاضري جرتنا كرن وقت بين صلاح حاضريا جولاني هذا كرن جبو بكبد جهي بشار الاسد انه حاضري بلكي جرتنا كان جتوا شوالي برج ببيجا كيه يعني او كس اف مناف طلاس كوري جنرالك بيد يعني ارتشا سوري ده يا دسبيكا كو ملتي سوري سري خو هلداي الهمبر رجيم بشار اوي دبش بشار برده وهات فرنسا رو نشت كوري مصطفى طلاس شش خوتي ناسكرن ظلامي حافظة سدي هري جرين بحافظة صدره دز دانين سر باقتدار سوري ده وزيادتري سشل سالما وزير باراستن هندور سوري ده حتى كو استيفاء خدا حتى كو بشار يعني ايدينا ما حاجة بشار بها بي بيشتوي نابي مناف دركت بريوي وكان لكي خدي اتكي خدي جهلي وك ما قلتي بيشتي كو سرهلدان چه بيت سوري ده خوي منافيه كي بتشكي شهرزايا نخواس كوتليا لا مثلا بالصالات هي الفضل روك ناوكي مخالفتين زانين ل اوقاس الشابابيد درنا كتبوا يعني يعني نتشوفوا امريكا يعني بامريكا رونش مخالفتين نذكر برينه يعني مخالفتيا ويتشاوا بينرني خد دان رخنا ذكر بشار لي مخالفتي دستي خنات كر دستي مخالفتي دجبو بشار بدي عردي لي بشتي جولاني هات جبركو اخو الفرنسا دروني حكمتها فرنسا ماكرون ويبيرا حكمتها كورت فرنسا ده بلا انبسام ماكرون لكن خواستن وي وك روكي اللي همبر شرع بدن خياكرن وك بيجي او هنا ام حاضريا دكن يعني وك وينزانن كو حكمتها كورو فرنسا وامريكا حمي بابا غريدايه حاضري كي بيرنجي تكرن تكليه وي بهسدره
وقتی گوتن تکلیین باشن یعنی هر تن به مش دخواست از زوی işte بپرسیم yani به دیتنوی درباره کردان ده دوزا کردان ده دخواز کردان ده به وی رنگی تو زکی تماشا وانی من قلاویجی بکی من نهاتش کی problem چه دیه؟ اولی تربیت بعثن پارتیا بعث پارتی کی نجات پرست فاشست نازی بی yani tuşki milletin dinabine ve kemalis çava her tuştum var Türkiye Dez ben nazikim beli beli hatta hu nerinin viye khuyayı ser mesele mafi kurda tunana tanid vision kurd parça ki hejana ve çava Türk nahut vision kurd برای من اون زاچنا وجی بیرنگی بس دالی مافاد تشتکی نادن خویا که یا شرع جی بری دمکی دو کرد چاوی مدنه چاوی تدنه آلدار خلیل برسوایی دا قام نخوازن چاوی کسی دمن ام خوازن دستوری دم خوازن مافی نوری فراز تشتکی دینه جی وسا وکه alternatife ki yani هتجي راحت گوتن alternatife me heye لدكارن وي وهتجر هفدو بينن تشتكي وسا خويا دكا يعني ببا وكل ناف بيكاركي وكل ليدركي ناف بيكار كسوريا بدا هفدو جبركو جنرال جي وسا ارتش ده ارتش كنو ساز بك تشتكي وسا تيغوتن نها تشتكي ولوي پر زحمت bez واردكم ولي برام جبركو هشمنديا هر دو آليا جبدو پر جدايا ابي هشمندي كي بچكي مودرن مناف كلاس اوی دی هشمندی کی پاس و روزینه یعنی ایدئولوژیک و نکار بن لب بکن ده آلیه و ده وقت چاوان هو گلک جارا از ده مسئله حسده و حتی شد مینم سکنی نوی چاوا کار بن بهبرا کار بکن تشکی و پرکی وقت آگر و آوه براستی هر اوی دی چی بوی رنگیه جوی یکیز بار ناکم او خواه که دوی وارده هر ده بنسها احمد الشرع ده یانجی جولانی یانجی بن ساها نکاده کار بکی او دخوازه ببه سروک سوری یعنی دستهلاتداریا سوری که به دستویده او جی نه ترک قبول دکن نه دولت عرب هنک جواجی و قبول نکن دم پیشته و امریکا جی نزیده مثلا سوری جم امریکا نزیده گرینگت به دمیده نو گرینگیا هری مازن جم ترامپ مسألة غزة إسرائيل يعني مقالك الزار يعني أو أبشتاي دوسياوي تشتكي دني يعني ترامب سوي قالك سري در حتى ل أو يعني بقشتيجي يعني إسرائيل وأولكاريا إسرائيل وصار بجارك از خاصم شتى برسم في ما أو شويلا توم باراك يعني هبتنا ويا بنتنياهو تشوفان بشرحات بهاكا في دار رونشت وسا نرمبورك دابرا وانده پیدا بود داخلی و خوند جبو İsrail ve Türkiye. Yani noha tabii Ali Türkiye ve merevlü meseleye binere Türkiye yek derdeki ye. Tıkarı bir İsrail'e lehevvere yek şerteki yani mesele Kürt. Mesele Kürt'ü yani İro Priskireka Erdoğan Gazze ve Filistin'in vaka ideolojik belki ya aşk bağvayı ki vekili peşraya geçtiği politikaydı diyece ama eğer siberoj lehevkirine ki nabena İsrail ve Türkiye'de çeve Türkiye beguman او تشتاوی دیجی کرده کار بینی یعنی حتی نوعی مثلا دوی پیواجوی چارەسەری یا لترکیه و باکوری کردستانی جی emled nerin tiştete axaftın her daim İsrail'e yani باوای که اشکال دبیجن کو اسرائیل و دست باوی روشنات ناویم به تایبت و دست باوی کرداجی یعنی کردیش خوار بردن کو تشکیل ساتچه به دور دجی و دجی برجواندیا Türkiye ve roleki nu jali İsrail ve roşlata navin vere tayin kirin o kurcu ve navin avandı cibigre jboyan peşi leveye ke bigrin. Tabi İsrailci hatta nuha
Kurda dvi wari de birastî wek hevok di siyaseta xwe de bi kar anî. Çima? Yani gelek car Netanyahu jî vê tişta got, gelek car em bêjin rayedarên İsraîlê jî got. Yani her carê ku Yani Erdoğan Türkiye suçlar keriner yani. Erdoğan tiştek ji wan re got, ew jî Kurdistan nîşanda, hûn qatilên, hûn nizanin vê tişta kir, we vê tişta kir. Yani ji bo berjewendiyê xwe aloziyên rojhilata navîn li hemberî hev bi kar anîn. Fakat tiştê diyar ev e, divê mesela dawiyê di derdkeve holê, hê jî bi hev nekirine. Tombarak jî tacîrekî xurt e. Yani divê em vêya bizaribin. Tombarak ne siyasetmedar Bazarî baş zane. ne diplomatekî, yani bazariyekî baş zane. Destpêkê de çend car ji bo Rojavayê Kurdistan û Sûriye tün tişta got lê nerê hefteyekî şunda tam ziddiye tişta dibêje. Pir bi rahatiyê yani. Tabii pir bi rahat. Yani tacir olsa iş xwe derewat dikin, 2 dakika şunda dereyê xwe bir dikin, derewekî nû dikin. Yani ev ya tabii xusiyetekî ticaretê, xusiyetekî berjewendî parêz, siyaseta berjewendî parêz ama divir de rastiyekî jî heye êku siyasetê rojhilata tayin dikir, yek ji wan jî ew e. Yani nüvenerê taybet em bêjin wek nüvenerekî taybet ya Trump dixebite û her wiha di wî warî de kesek û take kesek û hatin çûyîna dike ev e. Niha derdê wan jî piranî hem ji bo Gazeyê hem ji bo taybet pirsgirêka Filîstînê bi tevahî û hem jî ji bo Sûriye û pirsgirêka Kurda dixwazin İsraîl û Tirkiye ser xetekî de Türkiye ve askeri xwe bişîne Gazayê İsraîl naxwaze askerê wê yani. İsrail naxwaze ama siberoj bi hev bikin ve çi derkeve meydanê. Eger siberoj Tirkiye'de siyaseta Gazze'de siyaseta Filistin'de veka İsrail bi fikri bêje ku tamam ew tiştê ku tu dibêjî ez qebûl dikim İsrail peşî lê vedike. Fakat demek ki dirêj de bawerî bi hev nayîn. Problem ew e. Rabirdiya tekeliye wan dizan yani peymaneke wan stratejîk bu İsrail û Tirkiye min de Cemeliya İsrail'de xwend nemana tê bîran bir artikelek bi xwend makaleyek bi ser ev xwend ser vê hevdîtinê ew gotin hebû yani heta ku ev rêveberî li Tirkiyeyê hakim be ve İsrail û Tirkiye hevdûn değil yani bu rengî şîrove dikir yani. Problem ji rêveberiyan wê de tir yani birastî jî tu ahlak nemayît siyasetê de. Yani çendê hanê mesela min Trump gudar kir çi serok devletek bi hewayekî hêsavan gotinan nabêje. Divê bi salan meseleyê Golan hebû. Milên Erdoğan'a çareser nabin. Mu got Golan ji niha şunda ya İsrail'e çareser bû. Rahat. Yani pir rahat yani. Ya mesela em bêjin İsrail hemen tiştî dike. Yani berê hukûqê qebû. Bi rastî jî gava Tirkiye bixwestana êrişî Başûrê Kurdistanê bike 800 de ji bo 5 kilometre karî bi bawayekî leşkerî bikeve hundir ji bo ew xwe bi mehan û salan hatin çûyîn gel Saddam kirin ji bo peymanekî bi hev bînin. Hê jî ew peymanat kartînin bawayekî fermî 40 kilometre 5 kilometre daketli xwar dev jî wî berde. Diçin hemû ciya qet pirsgirêk jî nabînin yani hukûqek navnetewî jî nemayê hemû bûyî berjewendî ji bo wê yekê dibêjim yani ahlaka siyasetê guheriye îja di vî warî de ev gotna jî meriv bêj û biqedînin baştir e êku ahlaka siyasetê li rojhilata navîn jî dîzayn dike bi rastî jî siyaseta Kurdî yani divê em wê jî biçûk nebînin yani hem li Bakurê Kurdistanê hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê siyaseta Kurd ve ahlaka jî dîzayn dike. Kazanek işte ev pirsim ya daxuyaneke tucar bakın hane bu İlke TV'de xeber. İlke TV'de bu. Belki heyeteke dixwazin biçin Suriye'ye hatta ne ten Rojava Suriye'ye geçtiği wisa digot. Tiştekî wisa tu dibînin rewşa Tirkiyeyê niha de xuya demet. Ya hatta niha çend car xwestin biçin bi rastî jî carekî heyetek çû konferansa li Başûrê Kurdistanê keskin bayîndirwan jî têde bûn. Yani heyetekî Kurd wek partiyên siyasî çûn beşdarî wê konferansê bûn. Lê bi awayekî giraniya xwe karibin rojhilata navîn ser van
tiştên ku diqewmin deynin hatta em bêjin wê tişta çê nebû yani bil ev axaftina wî awayê bibûye tu got awayê axaftina tu jê bakir hat de ew hebû yani îdayek hebû ha yani me biçin me digotin me biçin û me navbênkariye bikin wî awayê Bêguman ve tesîra wan jî hebir işte jî wê dixwazim bêjim yani dewlet ji xeynî wê naxwaze hin aktorên din di rojhilata navîn de xuyayî bin ji alî çareseriyê ve ji alî ehlaka siyaseta ya nû ve yani ew tiştê ku bi Kurdan nîşan rojhilata navîn nîşan dide bi rastî jî naxwazin ji bo wê yekê ji binî ve gelek lîstikên din jî dilîzin mesela em bêjin em behsa wan tehdîdên dewletê dikin ama li hember wan tehdîdan jî binî tiştekî din mesela meseleyê dehê peymana dehê adarê yani peymana dehê adarê wisa didin nişandan ku vekî ku peymana dehê adarê pêk were ve Kurt hemû teslîmî şarayê bibin. Wisa nişan gavka kek Hüseyin jî got yani peymana dehê adarê ne tiştekî wisa ye. Ne tiştekî wisa ye fakat ji bo berjendiyê xwe bi taybet jî ji bo karibin ji xwe re çîrokekî qehremaniyê binivîsînin tevdigerin îja li hember vê yekê jî Tuncer Bakırhan jî eşkere kir û berê jî gelek cara hat gotin Kurt jî dixwazin bi rastî rolekî erenî bilîzin ji bo çareseriya pirsgirêkên rojhilata navîn ji bo çareseriya pirsgirêka Kurt û ji bo çareseriya jiyana bi hev re ji bo aştiyê problem ev e yani Hemî alî Kurd jî yani ser vê yekê li hevdûkirine hemû Kurdan yani ji bo parastina wan mafê Kurdanê li Sûriyeyê yani Kurd wî alî de bê ew ez bêjim Valla Kürt rojhilata navîn Sûriye bi taybet xeta xwe ya sor em nahiya wan e Mazlûm Abdî jî pirî cara bi awayekî zelal gotiye yani em dixwazin bi hev re bijîn li Sûriyeyekî ne navendî de bi awayekî demokratîk jiyana hevpar bi hev re bimeşînin lê feqet ji xeynî hin tiştên din wek zextek li serê me dixwazin ferz bikin li hember wê yekê jî em amade ne em naxwazin şer bikin lê gava êriş jî ser me diware em mecbûrin xwe biparêzin niha jî rewş ew e yani ji bo li hevkirinê bi rastî Kurt vekirîne eşkere ne û dikarin li hev bikin feqet ên li hember hemû dek û dolaban afkan tevdigerin problem ew e. Zênek işte ew pirsim yan bila heta xeferên dibêjin dem li me Kurd bûye tu dişopîne ev mesela Gazayê yan Gazem bi Gazem dibêjin Gazayê ne wisa hinekî em li ser wê ev welatên garantor wê civîreke wan çê bibe yani li Amerîkayê bi Amerîkayê re wisa bibêjim dibin ewa wê de hinekî tabii Tirkiye daveteke jî li vê derê gelekî tê axivîn tu çapemberiyê dişopîne Ereb cîhana Ereb çawa li Tirkiyeyê dinêrin ji bo meselaya Gazayê çareseriya li vê derê ji bo plana Trump ها به باوری که هم وجبیر نکرنا برا جهان عربی و ترکا دش بر ترکا گلک عرب شخوره کرن وک چتل دنیای تایبه جیه سوری جهان عربی هنکی بصافه کی بترسل ترکا دنهر لیدی ساجی رولکی ترکاش برکو تأثیر ترکا سر ام بجن حماسه ہے سر اسلام سیاسی یعنی ريخستنين اسلامي كين سنة هندر عالم عربي ده قالك تأثيرات تركا سرية قالك تأثير أردوغان وك شخص وك بارتيا بالسرهاج بو يكي يعني بترسك هي ليه ترك نمط قارن تأثير بكن أم تيجي بزانبن يعني بشتي بهرتنا ريجيم سوري ده إسرائيل وك أكتور سركات هندر رجلات نابين ده دركت شو يعني استبلي كاك فهميد بنت تشتي دايخ ياكرن دلي إنها أف ناكوكية نابرا تركا وإسرائيل ده كهانا إدي أستا استراتيجيك حياة أف ريجيما هني براستي بميني حياة أردوغان في رنجي بي حياة كو إسلام يعني إسلام سياسي دسورديل تركا بكي ايدينا ما اسرائيل وترك دكارن خطك يدف تمامتي رنجك زلالي ريفهرن اس باور دكن اسرائيل تشتن دي تخازد هريم ده خوني زيكي كردا بكي
دی کرد وک اکتور کی سرکه اگر وک بریز مظلوم کوبانی بودی سال 2026 براستی کرد کنگره خواه نتوی دانن و قاربن سرکردایتی کی تمثیل آواد دا اصلا نتوی دا بکی از باردکم دولتا هری کن جهد خوانیزی کی کردا بکی و اسرائیل به دست خواه بخی دا دست کردا دا اکتور سرکه نجبر Türk Kevin bin de herime de yani edi namatkarın roleki av blazend aliye ekonomi de şu yani hücum beter zanın çat sene ve aliye leşkeri de ji gelek no zaibine berekdar ko صباح طيب ولا فصني خط بيد دانوش دنيا تشتاق بروسكي هسدي بروسكي يفقي اوانين خواري چندك جوانين خواري دي نويرن راك الجيد بيالي ده حتى ایران جی رولا وینا ماجبو یا که اسرائیل نو براستی نخشکی نتانیاهو کو نخشکی جاری مردانی و سوری تایبت دبن تأثیران هو اسرائیل ده يعني اري سروقاتيا سوريا بجن ريجيم جولاني بامر تعليمات انقره ضرابه درونيت لداليه تاثير ده اگر اسرائيل نخوازنا هل تشتك سوري ده بش دو دوج ديز دسوردانه كوي هبو دو ويس بي وسا حتى اخويت دسوردانه كوي لباشور سوريا هبو يا اسرائيل ام وسا بكده يعني بطيبتي حسين عمر جارك دخوازم ترى شيء في بابهم وسا صالب بالخير الصالب بديرن وهناك روجافا باخذ ليش بو يروز سباسي وبكم حسين بس قال لك سباسي تدك مش بو تبلي بوناته فما مش بو تيجي قال لك سباسي كنت استوديو مش بو في اخرته